Ngwaye ikaze ndanagusuje aho uherereye hose udahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho bya buri munsi. Uyu munsi rero nyuma y'uko bagabye ibitero byinshi kuri Ibrahim Traoré bashaka kumwica ariko ntibagere ku mugambi we, batangiye kugira amajanja umuryango w'uyu musore Captain Ibrahim Traoré, aho umuvandimwe w'uyu musore Captain Ibrahim Traoré murumuna wiwe k'uyu munsi tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo byagaragaye yuko umuryango wose w'uyu musore Captain Ibrahim Traoré bashaka kuwugirira nabi, nyuma yaho bagiye bamugabaho ibitero byinshi bigiye bitandukanye bashaka kumwica ariko ntibabigereho. Noneho batangiye kugera amajanja umuryango w'uyu musore murumuna wiwe Adamu Traoré yarashwe k'uyu munsi ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Wakibaza rero mukuru wiwe Ibrahim Traoré yabivuzeho iki? Ese koko abashatse kugira nabi umuryango wa Ibrahim Traoré bafashwe? Byose ugiye kubisobanukirwa uburyo byagenze kugira uyu murumuna wa Ibrahim Traoré warasiwe mu mujyi wa Ouagadougou, ndetse nabo bari bari kumwe abari bari aho hafi, nimba nta muntu n'umwe amasansu barashe yaba yagizeho ikibazo. Byose ugiye kubisobanukirwa kandi mbere yuko dutangira ikiganiro ndagira ngo usabe banze urebe ahantu handitse ijambo subscribe ukandeho kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Nk'ibisanzwe uri ku isheni yacu ya YouTube channel ya Rwandan Future, ni ya sheni inyuraho ibiganiro bigiye bitandukanye, amakuru aba ari gucicikana hirya no hino. Nyuma yuko rero ngira ngo mwagiye mubyumva aho muherereye hose, ndabizi uri mu Rwanda ariko nimba ukunda gukurikira politike wagiye wumva ibingibi nawe yuko bagerageje amaturu menshi cyane rwose ashoboka kuba bahirika ubutegetsi bw'uyu Captain Ibrahim Traoré inshuro nyinshi cyane ariko ntibabigereho, yewe bakamutumaho n'abicanyi ngo baze kumwica, ariko n'ubundi umupangu wabo ukaba impfabusa bikarangira ibyo bapanga byose bibaye zero. Ni ibintu mwagiye mubona, ni ibintu mwagiye mwumva hirya no hino, ibitero byose byagiye bitumwa k'uyu Ibrahim Traoré ngo baze kumwica bikaba zero. Ngira hari ibyo mwumvishe yuko umwe mu basirikare barinda Captain Ibrahim Traoré yahawe amafaranga agera kuri miliyoni 5 z'idolari ngo aze arase uyu Captain Ibrahim Traoré amuturutse inyuma mu mugongo, amurase ari gusenga kubera yuko uyu Captain Ibrahim Traoré mu buzima busanzwe ni umwisilamu, ariko umusirikare umurinda rwose ahangaha yabaye inyangamugayo. Aya mafaranga yarayanze, bari kumuhereza ngo aze arase umuperezida umuhagarariye amuturutse inyuma amurase isansu ryo mu mugongo. Ibyo ni ibintu mwumvishe uburyo yanze aya mafaranga yararimo ahabwa miliyoni 5 z'idolari, ndetse bari barimo banamubwira ngo namara kumurasa baramuhereza ubuhungiro mu gihugu cyabo. Ni ibintu byagiye bigaragara yuko Ibrahim Traoré Sankara wa kabiri ngo yagiye ashaka kwicwa ariko bikanga. Ibrahim Traoré rero bitewe n'ibikorwa bye by'indashyikirwa, ubundi uyu musore afatwa nka Sankara wa kabiri bitewe n'ibikorwa akora uko bwije nuko bukeye. Wakibaza rero niki cyatumye k'uyu munsi bashaka kwica murumuna wa Captain Ibrahim Traoré ariwe witwa Adamu Traoré, ndetse bamurashe n'ahantu habi cyane rwose mu gatuza, ku buryo uyu musore iyo hataza kuba ubuganga bw'ibanze ntibatabare ku gihe, uyu musore uvukana na Ibrahim Traoré yari kuhapfira. Uyu musore rero uvukana na Ibrahim Traoré yarasiwe mu mujyi wa Ouagadougou, umurwa mukuru w'iki gihugu cya Burkina Faso, niho yarasiwe rwose, ku buryo abagabye iki gitero baza kurasa uyu musore bivugwa yuko bamurasiye kure cyane kubera yuko ntabwo begeze babamenya. Byavuzwe yuko ubundi abagabye igitero bashaka kwica uno muvandimwe wa Ibrahim Traoré
bari abasinepa kubera yuko isansu ryaturutse kure, ndetse bagerageje no kuba bapima barebe umuntu waba warashe iri sansu, ariko ntabwo n'ubundi yamenyekanye kubera yuko ni ibintu bisa nkaho byari byateguwe, ibintu byari biteguye neza cyane ku buryo uwarashe iri sansu ryaje rishaka guhitana umuvandimwe wa Ibrahim Traore ategeze amenyekana uwakoze ibi ngibi. Ariko ibi ngibi byatumye baba hafi abantu b'abamenge abarinda umutekano w'uyu Ibrahim Traore, noneho batangiye kubishyiramo imbaraga umuryango w'uyu Ibrahim Traore aho uri hose. Ubu ngubu mwa kiriya gihugu cya Burkina Faso uri kugenda, ndetse hari abantu bari kuwurinda kubera yuko umuntu yageze amajanja umuvandimwe wa Ibrahim Traore, noneho ageze ku mugore wiwe, ngira ngo namwe murabyumva ibyo yakora. Niyo mpamvu rero buri hamwe hose umuryango w'uyu musore Ibrahim Traore uri kuba hari abantu bari kuwurinda kugira ngo ntagire ikintu cyaba cyahungabanya umuryango w'uyu musore Captain Ibrahim Traore. Ndetse ubwoba gushidikanya byatangiye kuba byose, urwikekwe ni rwose kwikanga, bitewe n'uko benshi bashatse guhirika ubutegetsi bw'uyu musore Ibrahim Traore ariko ntibabigeraho. Noneho dore batangiye kugera amajanja umuryango w'uyu musore. Ese wowe urabivugaho iki? Aba bashaka guhirika umuryango w'uyu musore Captain Ibrahim Traore bawumereye nabi cyane, bashaka kumwica bamukureho burundu asibangane ku ikarita y'isi mu babazwa, nk'uko babigenje kuri Sankara bamwica, niko bashaka no kubikora kuri Captain Ibrahim Traore. Gusa Imana ikomeje gukinga amaboko ihaba cyane kubera yuko umupangu uhari ubundi no kwica uyu musore uvukana na Ibrahim Traore, kubera yuko nk'uko byagiye bigaragara hirya no hino amanywa ndetse nijoro, uwo bita Ibrahim Traore bagerageje kumwica biranga, bitewe n'uko yamaze kwigarurira imitima y'abayoboye. Rwose uyu Ibrahim Traore yashinze ibirindiro by'igikundiro nka kiriya gihugu cya Burkina Faso. Abaturage ayoboye baramukunda ndetse baramwishimira cyane ku rwego rwo hejuru. Rero babuze uburyo ki bamurangizamo, noneho batangiye kwadukira umuryango wiwe. Ese ibi ngibi biri buze kugenda gute? Ibrahim Traore ari buze gufata abagerageje kuba bagira umuryango wiwe nabi? Reka tubihange amaso. Nawe rero reka ngusabe uze gusiga igitekerezo cyawe muri komenti, nawe utubwire uburyo ki ubibona iby'uyu musore Ibrahim Traore bizagenda bite. Umusore uko bwije n'uko bukeye bakomeje gushaka uburyo ki bahirika ubutegetsi bwiwe, ariko bikanga, imipangu yabo yose ikaba zero, ntibayishyikeho bitewe n'uburyo ki uyu musore Ibrahim Traore akunzwemo, abo ayoboye bamukundamo. Uyu musore rwose afite igikundiro mwa kiriya gihugu cya Burkina Faso. Niwe mu perezida mutoya cyane uri ku isi, ariko ibikorwa byiwe ntabwo bisanzwe, ibikorwa bye birihariye. Urebye imyaka afite, nk'uko nabikubwiye, afite imyaka 37, ariko ibikorwa byiwe ntabwo wamenya yuko ari we ubikora kubera uburyo ki uyu musore Ibrahim Traore ayoboramo igihugu cyiwe cya Burkina Faso. Ibigwi by'uyu musore birihariye, tubivuze byafata amanywa ndetse nijoro tuganira k'uyu musore Captain Ibrahim Traore. Kambwira ugire ibihe byiza rero wowe twabanye muri iki kiganiro ku isheni yacu YouTube channel Rwanda ni Future, ngusabe ukanda ku ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.